Breaking news bakunzi ba EP. Hey bakunzi ba EP nanya mabwire yuko amakuru asohotse none hakabisa amasaha yashize umukino wari kuzabahuza APR FC ndetse na Pyramid yo mu Misiri kabisa wari kuzaba ku itariki 28 z'ukwa cyenda uyu mwaka turimo kabisa wa 2025 wimuwe. Uyu mukino wimuwe gute, byagenze gute, niki cyatumye umukino wimurwa? Ndagira ngo ukande subscribe kabisa, niba utarakanda subscribe wikande, nawe ukiri mushyashya kabisa kandi subscribe, wowe usanzwe uri hano kabisa ndagushimiye cyane, uruwa gaciro gakomeye kuba turi kumwe hano kuri Sport Vibe TV. Ngiye turi kumwe kuri micro, nitwa Bravo. Okay, twanzike twagiye ndagira ngo mbwire yuko uyu mukino icyatumye wimurwa mu Rwanda muri uku kwezi kabisa, guhera ku itariki 21 z'uku kwezi hazaba hari icyitwa UCI mu Rwanda kabisa. Ni shampiyona y'isi y'amagare. Shampiyona y'isi y'amagare izabera mu Rwanda kabisa guhera ku itariki 21 ndakeka nibize ishobora kuzanya ku 28. Rero muri iyo minsi hari imihanda Kigali izaba iri gukoreshwa, harimo imihanda y'Iremera hano kuri Stade Amahoro. Rero biragoye yuko imihanda myinshi izaba ifunze, biragoye yuko ushobora kuzana abafana ukazana match Kigali nk'iri ikomeye hari imihanda ifunze, hari imihanda itari gukoreshwa, byabangamirana ukuntu. Rero kuko iri rushanwa ry'amagare ni rushanwa rikomeye cyane ku isi, kuko nibwo bwa mbere izaba ribereye muri Afurika. Nibwo bwa mbere izaba rihabereye muri Afurika, by'umwihariko rikabera mu Rwanda. Ni irushanwa rizaba rikomeye cyane, ibyamamare byose muzi muri Tour de France, muri Tour du Rwanda, nyine hari ni irushanwa ry'isi ry'amagare. UCI izabera hano mu Rwanda guhera ku itariki ya 21. Rero kubihuza gutyo byatumye iriya match bayimura bayishyira ku itariki ya mbere z'ukwa 10. Ivuye kuri 28 z'ukwa 9 igiye ku itariki ya mbere z'ukwa 10. Numva hagiyemo iminsi 3 kuko irushanwa rishobora kuzasohoka kuri itariki 28 kandi igasorezwa i Remera hafi na Stade Amahoro. Birumvikana rero guhuza ibyo bintu byagwa. Rero kafu ku bwumvikane bw'amakipe yombi, kafu yahaye umugisha yimura match, kuko bari barashatse ko kuva ko yabera i Remera nako yabera match yazabera i Nyamirambo kwa Pele Stadium, ariko kafu iravuga ati iki kibuga cyo kwa Pele gishobora kuba nyine hari ibyo cyuzuza ku buryo cyakakira match ikomeye nk'iriya. Bayerekeye Nyamirambo, bayerekeye Remera, ahubwo bimura amatariki. Ese bafana ba EP, bafana ba APR muriteguye? Are you ready? Jangwani wanyu yariteguye, umutoza wanyu Taleb ariteguye. Babwira kabisa ko iyi APR ifite amahirwe cyane menshi yo kuzatsinda Pyramid mu mukino umanza, kubera yuko dukugira statistike z'imikino agiye itambuka. Iyi APR ntago igipfa kuviramo muri round ya mbere, kandi Pyramid yo mu Misiri bizahura ku mukino ubanza. Bibutsa yuko umukino wo kwishyura, umukino ubanza uri ku itariki ya mbere z'ukwa 10, umukino wo kwishyura uri ku itariki 5 uzabera Cairo mu Misiri nk'ibisanzwe. Reka akoni kana ndetse nkaho nari nibagiyemo gatoya. Ariko iyi APR unabyibuka umwaka ushize yakuyemo Azam ku mukino ubanza, itsinze ibitego 2 ku busa hano i Remera kuri Stade Amahoro. Umukino ubanza murabyibuka nabwo iyi APR yaratsinze igitego kimwe, yayisinga igitego kimwe Tanzania, ariko mu mukino wo kwishyura murabyibuka igitego cya Ruboneka kuri centre ya aniyo mugabo Claude, ndetse n'igitego cyo kwishyura cya Gilbert
Gilbert Barafinda. Rero ni imikino kabisa, imikino ibanza igikunda korohera APR. Twari bishobora kuzakora agatangaza n'ubundi, kuko statistique nyine hari ibintu bifashe equipe. Statistique za equipe nyine ubusanga ari ibintu bikunze nyine kuba bibaho, nk'usanga nko mu Bwongereza ugasanga ikipe yakomeye gute, ariko hari agakipe kayizonze, kahora kayikubita, kahora kayirasa. Ni nk'uko APR na AS Kigali ewana, APR itagipfa gucika AS Kigali. AS Kigali yabiri yazanye abasimbura, yaba ifite abana, yaba ifite abasaza, ntigipfa kuyicika. Rero reka turebe ko iyo fact yo kuba APR itagivamo muri round ya mbere, reka turebe ko yazayikoresha bigatuma nyine igakuramo iyi pyramid n'ubundi kuri round ya mbere. Indi fact, APR yagumanye abakinnyi bayo bari bakomeye, yarabagumanye ba Clement, ba Ruboneka, bane Mugabo Claude bavugaga muri Azamu, bavugaga hehe bose igera gute igumana abakinnyi bayo bari bakomeye, kandi nakora retushe. Yakoze retushe mu busatirizi, izana ba Watala, izana ba Togwi, Mameida hara ku 10. Yagiye ikora retushe nyine imeze neza ku buryo ubona ko ubusatirizi bwayo kugeza ubu ngubu kabisa burakomeye. Yego APR yakoze ikiswe nkerabahizi, APR yabashije kwitwara neza mu nkerabahizi, ariko byasigiye umutoza amasomo ku nyine. Urabona yari nkerabahizi nka pre-season yo kugira ngo umutoza agerageze kwigiramo abakinnyi, agerageze kuba yagenda ahindura systeme. Ira systeme niba yahindura cyangwa se yagenda akoraho akaretushe gato kugira ngo arebe yuko kabisa yakomeza gutyaza ira equipe. Ariko urabona ko equipe ya APR yakoze retushe kandi ikora retushe imeze neza. Ikindi, APR igiye kwitabira Sekafa Kagame Cup muri Tanzania. Tombora nibare ntabwo nuko itariki neza, ariko tombora iri hafi. Nabwo ni Kagame Cup APR igiye kuba yishyuhizamo, igiye kuba kabisa n'amakipe ivuga ati njyana ndimo ndapima urwego rwanjye, ndi gupima abakinnyi banjye bameze neza. Nubwo ubu ngubu nubwo iyi pyramid irimo irakina shampiyona ya Misiri, ariko iyi Sekafa nayo APR cyatse ifata nka shampiyona, ikagenda igiye gutwara igikombe cyangwa se kugera finale, kugira ngo noneho umutoza ibyo atakosoye mu nkera y'abahizi abikosorere muri Sekafa Kagame Cup. Equipe izazimeze neza, izaziryana 11 yarababonye, abasimbura bafite systeme zimeze neza, ibintu byose ari amahoro. Kandi APR ifite abakinnyi bakomeye bahamagaye mu makipe yabo y'ibihugu, mu madusi yahamagaye muri Mauritania, Sekiganda, Omedi bahamagawe, bahamagaye muri ikipe y'igihugu ya Uganda. Murabizi ubu ngubu turi mu mikino nyine, isi yose hafi amakipe yose y'ibihugu bari mu mikino yo gushaka qualification zo gushaka cyo kwitabira World Cup. Reka turi APR rero, abafana kabisa muzaze mwuzure stade, muzaze kabisa mushyushye murebe ko match ibanza ari ikintu ushobora gukora bitewe na statistique kabisa zihana izuko APR yagumanye abakinnyi bayo bakomeje kugira amatsinda. Ikindi kabisa urabona ko abayobozi bafite morale, bari motive, bameze neza. Gilbert yatangaje, Clement yaratangaje, Afande kabisa yego yabanje gutangaza mbere yabo kabisa. Urabona ko muri APR harimo umwuka mwiza, harimo mood imeze neza kabisa, ibintu byose nama. Reka turebe ko iyi APR izuza stade, abafana kaza kabisa bawukere ku itariki ya mbere, bakaza guhangana na biriya bikonyozi bya Pyramid niko kari yatwaye kabisa igikombe Champions League kabisa, shizo igikombe cy'umugabane, igikombe cy'amakipe kabisa yitwaye neza ku mugabane wose. Amakipe agiye atwara shampiyona, cyangwa se hari nk'ibihugu bisanga bisohora amakipe ane. Tanzania isohora amakipe ane, za Misiri isohora amakipe ane, ya mbere n'iya kabiri zikajya muri Champions League, ya gatatu n'iya kane zikajya muri Confederation Cup. Rero Pyramid yabashije kuza kabisa, ni ikipe ikomeye ku mugabane wa Afrika, ni ikipe izitabira igikombe cy'isi cy'amaklub, ni ikipe ikomeye. Ariko APR nayo ni ikipe ikomeye mu Rwanda, ariko muri CAF ntabwo irabasha kumenyekana, nta manota ifite, icyo bita coefficient kuri ranking ira aho ngaho ifite ubusa.
niyo mpamvu ikwiye gukumvikana nayo. Reka kabisa mbashimire umuntu wese wamaze gukanda subscribe hano kuri Sport Vibe kabisa, ni hano bibera. Nshimira kabisa n'abandi mutari mwakora subscribe ariko mwumva ibiganiro byacu bya sport, ngusaba gukanda subscribe kugira ngo tutazajya ucikwa n'aya makuru ameze fresh. Kandi subscribe tubana umunsi ku munsi. Nge nitwa Bravo kuri mikoro za Sport Vibe TV. Ciao ndabakunda.